Bien amigos, vamos a continuar la segunda parte del cuento que estábamos llevando. Vamos a hacer rápido. Y otra cosita, amigos, van a disculparme, es la primera vez que estoy traduciendo en quechua, no, se me es un poquito complicado. Bueno, ya, vamos a continuar. Bien, chaja, che, payaka, ima kasqa, kukuchikuna kasqa, mana runachu, kukuchikuna. Cheja, na kuraqñañataqa mikhurapusqa churin. Chaqa shulk'apanaqa escapancia, phawaylla escapakun chay wasimanta, chasta phawaylla. Ñanta hap'ironqakuna nuqatapas mikhuronqakus pasaqtaslla ripun. Phawaspa may chayqa imaynapicha una runas hamusharan animalnikunata llamankunawan hamusharan chayqa chaytas tapurin nispa ay maypin kaymanta llaqta kashan chayqa chay viajero kaninlla ankay urquta pasanki uqaq urqupi anchaymi llaqta kashan imaymanta pimataq phawashankiri manchakusparishin. Entonces chayqa sullk'anañaqa chay imas sucedesqa imas pasasqa willakunsha anchinatan kuraq ñañayta mikhurunku chay kukuchikuna chayqa chay na viajero kaninsia ama manchakuychu nuqa qusayki ñaqch'ata yawrita y espejuta regalasayki qanya yachanki imata taripashanki chay kukuchikuna o espejuta o cualquier chayta uch'unki chaqa gracias phaway yacha pasakun chiqku warmiqa inisi kutiri wasiman ama llaqtaman richu ashwanpis kutiri chay wasiman kukuchikuna wasiman phaway nispa chaqa sullk'añañaqa phawansha wasiman kukuchikuna yas taripashankuñasha pobre warmita taripayta ñamunashanku una sullk'apanaqa ñaqch'atas chankan pampaman ñaq'achtukurapun hatun cerco hina kishna llaqta cerco hina manas kukuchikuna atinchu wasapayta chaqa mientras tanto naqa warmiqa llaqta pasapushan sullk'añañaqa maylla chayqa kukuchikunaqa pasansia saltaqamun saltaqtin yasta taripanku yamunata sullk'apanata yasta taripashaqtin hina sullk'añañaqa yawritas kacharin pampaman chanqan chayqa yawri tukurapun kishkakuna mana atinchu kukuchikuna chayta pasar mana tukunchu kishka pasa chayqa ñak'arinkusha kukuchikuna manas atinkuchu pasayta chayta mientras tanto na sullk'apanaqa yasta karutaña pasashan chayqa pasaqta kukuchikunaqa pasansha wasapansi yasta phawansi taripasaq nispa yasta alcance pasaq taripashanña warmita sullk'apanaqa na espejutas pampaman chanqa espejo tukurapun hatun qochas kasun hatun lamar qocha chayqa payaqa churinwan mana satipunchu pasayta maytan pasanchu kaynitachu chaqaynitachu pasasaq mana tipunchu pasayta mana tipunchu chayqa quiera no quiera paya churinwan qochata haykunku lat'anku ma atinkuchu chayqa payayas lluqsimun qochamanta churinqa mana lluqsinpuchu wañupun chayqa warmiqa yasta phawaspa chayansi wasinman kukuchikunaq wasinman chayansi hatun mankatas aparamun hatun mankata unuta hachkata puni
una chaca, conchamancha, hapichin ninata, ya, empuchin unota, empuchin unota. Wilmata hapin, llama Wilmata sapi, ya, ilasansi, lanata ruasa, lanata. Chay kapaya ka chayamon siya chayamon de repente ni mata ruasan ki. Ay mamita aquí lanata frasadata campa ruasa cheka tinisakmi que lanata campa frasada equipa. Chay kapaya ka contentos kan allá no capaz tu tienen que ahí. Pero anchi, por favor, anchi, kawari puai mangkata, empusan cu, unu mana cu empusan cu, cakap payah ka, acui kuncia mangkam kawai si, mana empusan cu, alinta pun kawari puai si, payah ka asuan ta ca, asuan kau, acui kuncia, kawan, adi ni ci empusan mi, pero alinta pun kawai ka puai, ni pas ning surka apa nak, cakap payah ka. Asik na achuyum siya mangkama alinta achuyum chaka imena descuida pi hap era pun sulkapana payata winara pun mangkama tempo uno mangkama winara pun papara pun wanyo pun chay pi para chaka warme hasulka panaka lipin chay cosas ningkuang kukuchikuna wasinga anim tawai uyuan kunawan chaka queda. Anche tu compunca y cuento. Bien, amigos, van a disculpar, estuve nervioso. Vamos a traer otro cuento, ¿ya? Pero vamos a hacerlo mucho mejor ahora. Esta así como una prueba. Para todos mis amigos, no olviden, manden sus comentarios, manden sus likes. Y no se olviden, suscríbanse. Ya nos vemos.